enuanu na adofo yedamase eye Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory na program na yede eguso ede bonkai wo wiase afana nyina ne the world without end. And net topic in the title na ye title no ye the mystery of the elementary spirits. The mystery of the elementary spirits. Na waka elementary spirits ya asene sen. Enti sabri elementary spirits na wo ba kire wo no. Eye honhom bi a edi nipa nya akutia nkrofo esen nkrofo niama na edi nkrofo nya for several years. Na ye pese ye nkire wo na enkra na ye sheba koto na pese ma hu se ye wo koko yare wo ho diabetes, cancer, breast cancer okọ obi se ye betwa onufu ye betwa onan ye be ye obiribi a okọ doctor na doctor meka no doctor ye na so Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory na behwe se o yare no eye sunsumu yare e ana ye doctor yare e doctor se be operation kura abrahansa eye bi ho ana ye ewimo tumfo nhyehyɛ se wo de second ka ope onwu biom wa wodi enu time se utwawo doctor ni yi wa wodi wo ye ODNC wo ye osepe unyama nyina sei enu na mepese ohun enti the mystery of the elementary spirits no e kire say elementary spirits eye abody a unyame bo wo mu a wo mu no ye element ne te say ebi ni ensuo oja emframa ena asase. They are elements. These are called elementary spirits. And yenuanu Benin Togo no offer voodoo. And to be say voodoo etron legba mami wata papa wata kula to wakeke. They are all elementary spirits. Jini numoni ade nyina spirit biara uhuom biara no awati womdin nyina. They are all elements. We call them elementary spirits. And the elementary spirits, they are under the law. And they are all laws. Until elementary spirits, you know, bebre no wa o masifo no eye insuo. Ye obosum tumi spirits bebre wo ye insuo. Ye wo spirits bebre wo mo ye asase. Ye wo spirit bebre o mo ye mframa. Ye wo spirit bebre o mo ye oja. Enti o wo spirit ogwan ne moanum nyina ade nyina wo mo fisa tumi a ye from elementary spirits no mo. And they have the four signs. And to say, Bia, wo ufie de no eye nsu. Na ko ware oba bi, na oba ne de no eye edade oja. E no meka jo say, wo no o de anyway ne nhia, enhia eyampa enhia if say. Tumi na ehwe wo mo oba na chi no, wo mo de efi ojam. Enti no unsu de efi nsuom. And automatically the two of you cannot be what? Agree. Muntu bentem ho ase. Ena obi afeel say oh you strong. And you know every time say aware enche ebegu. And there are so many confusion. And I dey aware say aware jai nyama bebre aba awumewuo petuwo kwadanda oyare dom ama se enije ni aware m. Ubehu obi na ne de no ofi mframa mu. Enti ye wo moa ne bi wo ho a jata se ofi asasim. What I say jata spirit ofi asasim. And nyama body bebre fi asase mu, abody bebre fi nsuo mu, abody bebre fi mframa mu, abody bebre nso efi hifa ojem. Entino onyame ambo yen se oja, onyame ambo yen te se asase, onyame ambo yen te se nsuo, onyame ambo yen te se mframa, obo yen se ne nseso. Enti saa de na waka ho sem se wo ye nsuo, wo ye se astrology, ni nya abosonsa, ni nya voodoo. Entino onyame bo yen se ne nseso. Na wo ena obeto sa busua wo frɛ water spirits mame wata no wo na obeto abusua ye frɛ asase ya wo na obeto abusua mu ye frɛ emframa kumunenum ne ade wo emoti amframa janti amfrawa ena wo na obeto oja molek no sa tetefo Israel fono spirit bosomina eyoja na so oja no osebre na de be manade a fauba soja na fa obanye den hyem na hyew no na boso nso obeje opeso oyade mama saa enti wo masefo na betre wo bebre na boso mu nyina vodu ni nyina agira ho four elements emframa oja asase ena nsuo saa de four na obenya abosom ni nyina abofo ni nyina wo mu fi saa de mu enti no
ama saa tumi a elementary spirits no edi nkrofo nya besinne na awurade se ye meka nkyere wo se saa bere obi a uti sumu a na wo se saa tumi ase umpo Job 5:6 o se musu emfifem saa di we nyina ye hu no a tumi etimu nyina eye musu mfifem o ha mfimfutumem ye wo nipa tumu enti wo ba asase sui ye wo tumu enti wo metu nsuo ebusuamu a wo betu asase ebusuam wo metu asase ebusuam a wo betu mframa ebusuam wo metu mframa ebusuam a wo betu oja ebusuam element no ansa na obema obribi no Robin Peter to pay Paul obeji bribi efu nchen ansa na wo ma obribi enti no obehwe no obi ho a oyare a obekọ no na fie befo no ordinance ka okra ana so wadwuma otumi fa oka na odi akose nsuo ni nsa ana obi peso obodua odukọ sha asase ordinance gufem na wabonkosua na odi wahye asase nsa enti no wo yare na wo yare no o how na wo so no ebi ene do akose ojanso e aprana enti no o say Christ has delivered us from the curse of the law and the curse of the law emrano nya owo no na ode mawo enti no bebre problem na say na nyame kan say we are not fighting against flesh and blood but by principalities and powers wicked spirit rulers of darkness of this world and these four elements enti no say unua bi na wakwaje be yetumi na opeso how no ntumi wa o hwe tumi a ne ho ye den tumi a den no de wakose ne nsa enti me ka say umma wawode uka wani onyam ehye baabi na nsa na brebra ba amane amba sansa na menkasu besi ne tiase no na ewone asase aka kire no enti sabere ye kwakoje nkrato no hwe wo ohaw ye de wakose baabi ya ba odua uniama nkoye niama bi esi ne tiase wa ye se osidan uto asase besi ne wadwuma asai uka so koware oyire ukunu oye so koye ho ade ebinu kra ya yefro na aka wana yira bebre enkoye bra Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. Also, you may know the truth and the truth shall set you free. Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. And a spiritual hospital and kasa. Yeah, according to Rabboni Spiritual Research, they will say, "Yeah, be brave. Ah, I susum. And no go doctor to doctor, hospital to hospital. Over kasa, this kana ide. Asa. Yeah, they were the two on the coupon to me kasa. And the bo in pie. Mania ubeyari. According to the spiritual world, you know, onyamia mayeko yati yenim ene yeka ho asem no say witchcraft power is a very dangerous. Yo, omanfo Rabboni Spiritual Hospital. Ema abamu. Nyame tumi no e da so yedu. Rabboni Spiritual Hospital was 0208 599576 and 0278 977215. At Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, we stand for spiritual protection, healing, blessing, and total destiny restoration. Odofo Rabboni Spiritual and Healing Center Wakantanka TV so yawada na jubia bra nondu abodi kosi nondu mpemu. Enu yadam wase someone abre amotie the world without end program. The title is The Mystery of the Elementary Spirits. Sabri asafawoti wamkanye the Kingdom of God Ministry. And near all Kasanos here, his minister of Christ and the dispenser of the mystery of the kingdom of God. Prophet Dr. Abednego. You may know the truth and the truth shall set you free. For in God we trust. Why do we have to teach you the mystery of the elementary spirits? When we talk of the elementary spirits, our body be onyame boy biara enyo nyame na ewo they are all elements. And they come from the elements. And the elements are divided into four. And to ko baby a so ko hwa ware no o oba ide na oyoja o obema ide oyemframa o we de oyasase o and just oya kwankyere se oya kwankyere se enka hu me say all are corrupt, they all have sinned and have born. And tin so yire yemframa oyire ma menemu asase no o ma menemu papa no abusua no wo fi ojam ni nyina ya asase wo fi emframa mu wo fi hifa sa to me no ewo nia wa hihya ma abusua biara enti fa to team musu emfifem o how emfimfutuam ye wo onipa tumu enti me ni wanka mehwehwe awurade akikwan awurade a oya anwade a emu ni hwehwe bia awurade a o mansuo to
ya kobo odua mu abusua no fa wani to fam unya adwuma unya ska uye bibia enyeye unya aware a unya ba unya aware obi ye onwade a unwo owo nso a unya kunu oba wo 5 6 bebre wa wo 1 2 3 4 5 esono bia ne papa abusua na ye do ko shemu no ebi ni na no wode obi ba wo so wode ne kotra depo bosom so depo bosom sa bosom no oyobo osan yowo ofin nsuom osan fi fa we mu wa ye nkrofo no basa adwaman kwa na ode ama wom nkrofo bebre asai ente busua bia ne sa element ko a wo frim ente ne ye pese ye nkyira wo se busumu na ofi na musu ewo ho ente musu no yeyi ompa bioma ompa se sa tumin ehya so abusua kontonche mra na ewom ompa oba ye beyi wa frim ye beyi afi so ye be pam sa tumin afi so efise wa ma ye ntumi Yesu Kristo no so mekwaba na ma be famu akọ enti Yesu beba na oyo wansa ntimu ensuo buso ma mu atatimu oy dem be fa nam blolo adwene ebinum buso ma tinimu no na ye da de blolo onam ni nyina oni ne da oni nam ne da emma bebre mema bebre unwom nipa enso be hunu na aboa ebi owo okraman okyerebe preko shark bonsu na etinimu obo oba be oni ne da na owo opremre na egu na ase enti na perfo se okwaware abisa hwehwe na obehu bom na obebio bisa na ode mema wa adwuma ase wonya ma nko ye nyina enye okura na ye oyere and until what was a man that is born of a woman is of few days and full of trouble and to benya chia if you waware na ware nso eyesom na som eye aware obeye yo obenya kwatenti o obeye biribiara if you waware if you suma osum so osum owo osum jatao abo na osum no eho amamre na obeye ebuso na agwakọ wuram no hwe ni ye mpefo se ukwaware abisa maame ne ye papa maame ne okyerebe maame na abo aben na tinimu na ono so ti abo aben mu na koton wa no ma the spirits from the underworld, the spirits from the kingdom of darkness, they are what? Seducing spirits, the spirit of the power of the air, the cause of this world. And to the radical children who say, oh yeah, oh how no, there is every phenomenon, there is a what? A cause, and a cause is a matter. Sickness and diseases are matters, and how great a matter a little fire kindles. And tinu abrabona ubona enyeye na nkrofo dadao ko bosomoso ko bo ho ban and then na no awrade se behwe ye boy scientific research into spiritopathy busu no nkrofo bebre obi abu adwuma obi atoka ma na so ra de ko aduro so de ko manam ho mana no nitumi ane jinni no imi elementary spirits me se be bia ni ho there's no power la ilaha there's no power but God twu hu fini entie ho Sakra wadwin, you need cardiocelvero cambiamenti. As I say, sakra wadwin no. Now we say boni nye, nya oye enye na hwehwe Yesu Kristo gikwai. Owo ni papa ni, enhyira ni nomini. Mesi u say, fa enhyira, fa papa no, fa nkwa na woni wasefo enya nkwa. Enti me pese me nkyira u say, se na Awurade asoma me no. Abrabo na obo na enyeye no. O se menkesi besi ni tiasia, na woni asase aka kire no. Koko na fifi wuto na no papa bi bai ofi yifa baby ton ne tunyina e kru peche eno ne koko bonto be ne tunyina apro krosa ontume nkuto ontume nda ye be hwe eno no sunsun atumfo no wode ne to no aye motorway hina ne be yesa osabo be ka na fifa efi ufie wanya yire wasawo wanya adwuma padia udu scanning na be sa yare or say less than 300 million cedis ne ho so antono obebo afore kakra 1 ohun ni eye no 2 baby efi 3 ne ho atono 4 wasenya bambo 5 otinkwemo 6 oye adwuma 7 one ne yire wo ho 8 one ne mma wo ho 9 odaso numkwan onyame ye dase erade nshranka oni dara he den de ha openi mami papa me so yare sorry bra per 50 Ghana be twa erade 7 days bebo for here for bo anyame adwuma wa person sponsor the world without end program so onyame nshira oba omebo bra Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ewo in Sawam odu Sawam last stop fa adwojiri taxi
so be so oreku Liberty Coastal and as opeso say oto ase a fa ensaom udu ensaoma fa oto ase ka si wo presbytery school no ka so uko the Kingdom of God school ni asore no oba beto yen number ni 0278 977215 0278 977215 near 020 8599576 020 8599576 amen yakoto nkraba onyamenka mo ho ewo Yesu demo unko ye mo ntwe ye kwaba amen. Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. I had a spiritual hospital and Kasa. Yeah, according to Rabboni Spiritual Research, they say, yeah, the brave one. I soon, and no call doctor to doctor, hospital, over Bokasa, this kind of day. I said, yeah, they were the 2 months to me and Kasa, and the ball and pie, Mania, Ubayari, according to the spiritual world, you know, Oyamia Mayako, Yati, Yenim, and Yeka Wasem no say, witchcraft power is a very dangerous. Yo, for Rabboni Spiritual Hospital. And my bamu, Yami to me, and that's what Rabboni Spiritual Hospital was 0208 599576 and 0278 977215. At Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, we stand for spiritual protection, healing, blessing, and total destiny restoration. Order for Rabboni Spiritual and Healing Center. Wakantanka TV so yawada na jubia. Bra nondu abodi kosi nondu mpemu. Yo, and you know what say, someone train your brain, am I cotton crabber? Me pacho, na yesua the mystery of the elementary spirits. Na near elementary spirits in aye edienya. Me say ya mehu ne mate e na me di ho dance here. What you say? Satan me oyiraba. Te say wo na Awurade Yesu na abegime. Enti wayimi afi owumu abankom, wayimi afi sumu abahamu dia. Nya mehu no wo se enso kanya emfa si oponso. So can you find your points here? This is your points. And think you may when you matter and made one dance. I saw in Joe, yes, upon a bejo to make come for yes, amount. Now, yes, you know, or my and where drew, you were drawn out of baby. Near Yenum, near Yedare, near Yen say, aha, yen called Jareo. Who can also be so look or baby, I could draw and I drew and him for and call. Yes, because audio I didn't go and also who call Nako and to buy your own head, but my back of who, your own album, your own albesra. Na se bribi ha bribi chiroso se yedu akoma nsuo yedu akoma botan yedu akoma bribi no eho oba Awurade beji afi ni nyina mu as it is written many are the afflictions of the righteous but the Lord delivers him out of them all. For the many are the afflictions of the righteous but the Lord delivers him out of them all. Ona wan hwehwe ona wan sore ona watrase nnam fofo adan wo kwai. O papa o nana o maame ebusuani bi akoje sikeduro ena hu susuaso ehamo sikeduro ni nyina enye nsuo dia na ya asase dia enye asase dia na ya mframa dia enye mframa dia na ya dade oja na ni nyina o ka ni nyina abomu a wo ka voodoo a voodoo eno ne sa elementary spirit o ko da home a what's why voodoo and they call voodoo means they are god and this god is an elementary spirit. Onyeja oyemframa oyensuo onyensuo oyasase eno na wiasefo edi won achi edi achire ena edi nipa nya besi nne ento yare o ha obre ya to weduru a ye do akoma to me bia ye voodoo beni fonu wo friend voodoo na ye according to Rabboni scientific research into spiritualities we will call them elementary spirits ena wo munyina ye angels. And you are good ones and the bad ones, and the angels are the laws. Above for woman yemra. And to Adibio Yameboia or the same race or the same above for nasi. Now, ye the radiasi say yes to Christo, Aben Yefi above for nasi. And they say, Yen Sabo for Asibium. They say, above for say, Yen, yes, small above for. And the baby will met me above for her, met my small about her, Abesrao, Asa Yarie, Oyame rough, Oyam Basabazo, Mema above for bro, Sapa Pepe. Entino ye papa no wanya nhira efi say wose nya obedua no e na obetwa nya nkrofo bebre ekoso wo mokasa by heart wonim obi wose wonim obi a wonim onyame a ye nsi na twetwe for God is not mock ye ndi Awurade ho rough me ye obedia entira me kire no
osoro asase ro bo ade bo ade bo osoro asase bo ade nyina bo nipa da se ne nse so onyame mbo ente se nsuo onyame mbo ente se oja onyame mbo ente se emframa onyame mbo ente se dade nsuo na mom obo se ne nse so na ne nse so ne asem no also in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. I am that I am. Besides me, there's no God. I am the Alpha and Omega. And ye to me dani bribiara, ye to me suma, ye to me commande, ye bribiara. God is God. God onyakupo to me dani bribiara, to me ye bribiara. That is Yahweh, the strong God, who is able to become whatsoever He will. Amen. And to sabri, me pese me come for rade. Wo hona uni bambo. Bambo ni se okuni nyawoku, no okuni ewru anomoku. Ewuranom ne sum ene han papa ene bone I and the chink and the eye, the law which is the good one and the bad one, the righteousness and the lawlessness which is sin. Obonsam ni Yesu ante mitufo ni open fa memfo so na mom mitufo se fa Yesu Kristo fa ho se Yesu Kristo ase na wo umfin nsuom unye nsuo enti njuntum se wo ye nsuo ba wo ye mframa ba wo ye oja ba wo ye asase ba unye bia ba wo ye onyankopon ba na onyame ne hohom na ete mu na ne ayehu ne nyina honam ne nyina ebekọ ebesei wa ma ye honam foforo aba. For the word of God is settled in heaven forever, for God is watching over his word to perform it. Baby no one anu mami bi ba ne nan ahu no then na nan ahu na ye behwe a na ase ni kunu ne mame se wa beji me kunu enti se onan wo ho a na obeji me kunu wa bubu mame no asen aye ni kuro aye ni bebre enkrofo bebre wonan hye nsuom wonan hye mpumu nduamu wo musika wase wo mu kokromoti wonan wo munsa onipa yetumi yi efise uye doti a ye de ahaban akata wo ho enti wo honam ne eya ahaban onipa duan eye doti ena ye de enso aye dompe ena ehyem na wonante koba na honhom na ema wo koba ahome no ena ema wo ti ase na ahome ne na ema wo ti ase ede na wo hwe ahome na chikwai na anu nkrofo bi ba ye de duru akose adwumanum obi ato asase several years ye de duru akose ho mun kai asofo no won kyeremo asofo bebre Bible school no eye nanso na anu ye behwe Bible school bebre kwa na your courtesan the power wo share ho nyina the hidden laws of nature titumi a wo mo practicing nyina ya abode honhom enyo nyame honhom efiso nyame mfra omo ye bebre ye onyame adwuma na mum onye ne onyame afre no enti bebre ye mfra omo ye bebre ye mfra omo ye abrofo no bai no wo the technology wo mfa nyame som amma na mum wo ma kire e na wo ma ja ma ye se ye nsom wo mo nyina scientists ni nyina we call the wisdom of this world. For the wisdom of this world, that's called the foolishness of God, which is wiser than man. And the weakness of God is stronger than man. And adina ya wutumwa yedwa shase no e wa hode se wo. Enti se wo do huma Yesu Kristo a wo saade ne ba be se wase. Wo na wo be control no, wo na wo be kire no ne ese so ye de. Oye. Enti no sabri bribi hawo, bribi kire so enye se hawo. Aha de dawo. Ne wo be ye ya ye de dawo. Enti mra wo ye mojato da una yem no ene ye de ha musu obramane ye dua wo mu ena be hawo wo adwuma asai wo nse de dada aware kra onya bi obema bi ense upe unya adwuma nso ko ware a wanya asem unya mai basa ye ku ye hawo ye proud bra in Sawam Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory odu in Sawam last stopper for adwajiri taxi so be so ureku Liberty Coast Store na oba Fida kwesida yewo oto ase ehon so udu oto ase a fa kan wo in Sawam station udu oto ase a so be so presbyterian school num we beside the Kingdom of God school any asori no the Kingdom of God school no any asori no hwe number no 0278977215 0278977215 ebiom 02085995576 ebiom 02085995576 and then crofo bi bai ni nyina wakoya yefro ashekawa 5-6-7 years ni oba na enwo na no wo ba camp ewrade den na ekoso ade na mede me ba na papa na abeware no
na oba na obeware no make asem no wante ana ana so papa den na won ka kire also wan ka hwa nkire na mom woguso ya yefuro na dabo efi suru ha ayefuro no mum finfiri ho se pa obutubutu nyama ni nyina gu ho na wo se dem bi na wo pese on tibio den na wo pese won ka nkire also ye o sign na wo banya safo na badwemba anka wo ba ko hwehwe no ho aden na wo ya ayefuro na dabo etu fi wi mu ayefuro no mu pam inside duane ho bubu ni nyina gu yi oni nipa ko ye be hwe a na ase oba na oware ne maame the oba ne maame ye dade dabo so den no ye ade poto nkuto mu no otra enti sabri wawari asai wajuma asai aside it out and say na obey bribi no also seek ye first the kingdom of God and his righteousness hwehwe okra no waje nkwa no onyankopon honam onkonkron no ene ne tumi na ho de ne trene kai first hwehwe baabi a okra no hwehwe baabi a destiny no hwehwe baabi a wo hye so onyame mu so bonsam so fio so wire mu a ubehu na wo saka wia efe ne obaabi a waye empa wo hu nkose nia ebebro so bra o hwehwe obehu ubomo ebebi onyame nshram wo praise no eni kan so fam unya be yare unya be obabi birbi ha obi bra be jere mu man 50 Ghana for spiritual research na fa ose bra no be kire nya be ya ho beto say no Nyankopon ka kire Paul go to Ananias and he will show you what to do and you shall be healed onyame nshram na men samu yare ya da Awurade ase ya da mu nyina etiefo adwefo nyina ase onyame nka mo ho me ba cho mo mmra Awurade Yesu ko se na waka no mo mmra me nchen na mo amoso adesua na mo benya home ama mo kra na mo nije awie peye e wo Yesu mu ya da Awurade ase onyame nshram nka mo ho e wo Yesu Kristo din amen bye bye. Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. A spiritual hospital and kasa. Yeah, according to Rabboni Spiritual Research, they will say, yeah, be brave. I assume and no back doctor to doctor, hospital, over Kasa, this kind of idea. As I hear you, did two on the coupon to Kasa, and the ball and pipe, Mania, Ubayari, according to the spiritual world, you know, on the Yako, Yati, Yenim, and the Yaka Wasem no say, witchcraft power is a very dangerous. For Rabboni Spiritual Hospital, and Mabamu, Yami to me, and that's what Rabboni Spiritual Hospital was 0208 599 and 0278 At Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, we stand for spiritual protection, healing, blessing, and total destiny restoration. Order for Rabboni Spiritual and Healing Center, Wakantanka TV, so Yawada na Jubia, Bra Nondu Abodi Kosi Nondu Mpemu.